Langkaijan along Aronre pen ke do atum Karbi Anglong Autonomous Council of Han Guwahati High Court along Lamhoi Pide. Lakijan Baptist Church along Saphapani Youth Fellowship atum pen Youth Camp aphan kachisik. Dokmupa High Secondary School Pathu Aklamalong Ru Samson Singh Ingti Under 13 Lapen Under 17 Inter School Football Championship Kam Talent Han ke Padupon. Kardom Ada babirta long penili birta than bang samijunali timupi non birta angton pen arjuik tha. Karbi Anglong along lelang kaijan hawa along Aronre pen hem kachikim thip akhe atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan lang plot pen Guwahati High Court along lamhoi kipidam det abirta there ni phai create truck ani phirangke pen cut news along birta nang pale. Karbi Anglong pen Hojai district ahoi lang kaijan Aronre pen hem kachikim thip akhe atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen ahem ke tharli asai padolo. Bon sitami hadak Aronre pen ke do arat atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan lang plot lapen Karbi Anglong along lekachirai bor iji aphan mathasi Surojit Ali lapen Arya Sangho bang Bharu Phora bang Phokepra pli atum Chelangsi Guwahati High Court along Karbi Anglong Autonomous Council aphan lamhoi pidam detlo lapen non kiwangjit here ni phai ingkoi anisi Guwahati High Court along Karbi Anglong Autonomous Council aphan hearing ke hang pusi Guwahati High Court pen here ni phai kripli arni Karbi Anglong Autonomous Council aphan lo nang pale pusi birta longdun non kiwangjit here ni phai create roxy arni Karbi Anglong Autonomous Council pen Guwahati High Court advocate Jainta Chetia aphan chetongdam si labangso lamhoi aputhak kachingi kachethandam ji aphan barpo puta birta longdun. Lakijan Baptist Church along Surihini ra Krisir Kep Aningkan abaha there ni phai ingkoi ra ner kep lapen ni phai ingkoi ra sir kep ani an nini aparman Saphapani Youth Fellowship atumpen patir piponsi Youth Camp ke paduponji aphan kachisi kachedangpon abeta pherangke pen kat news sa hemalong beta nang pale. You are the light of the world. Buat happy Matthew angding pho lapen angding so kripli pen en ponsi Lakijan Baptist Church along ningkan Surihini ra Krisir Kep Aningkan abaha Youth Camp paduponji. Nini aja mai kapaman ponji a youth camp along lamjai sarpo atum Pastor Aaron Teron Matthew Ranjit Hansen lecturer DGC Guwahati along abari city coordinator Bebison Terang atum pensi arnamalam than parjupon. ASGC pen dipu methang sa hemalong theripo create truck ani birta amai phasi nonapong dipu Lok Sabha kilik along Minister Barim Holiram Terangsi Karjabdun popusi pherangke aphan songja tum than pachini Lok Sabha kilik ani katebok langdam si ASDC penta dipu Autonomous Constituency Lok Sabha kilik along abangpu gache toidunji aphan tongsekot pen birta amai phasi Minister Barim Holiram Terang aphan kilik along Kaparjabdun alam pherangke aphan songja atum than pachini song pen bang puamen kapangdak amay along CM Barim Jotson B Chairman Barim Daniel Teron EM Barim Sona Singh Terang lapen Arya Sangho asongja atum chetongdun. Election Commission of India এইবাৰ কেইটামান কাম যেটো কৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল ক্যান্ডিডেট সকলৰ যেটো ক্ৰিমিনাল ৰেকৰ্ডছ এবিলাক বিচাৰিছে যেটো বটা নেকি এছডিসিৰ ওপৰত মানুহৰ কিছুমানৰ যিবিলাক এটা এক ধৰণৰ এটা চিন্তা এটা আছিল যে এনে ধৰণৰ হেতুতে কাটা যাব হেতু ডাঙৰ কথা গতিকে আমি ভাবো যে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ যেটো ৰাজনীতি যেটো বিজেপিয়ে কৰে বা আনকি কংগ্ৰেছেও কৰিছিলে বিজেপিটো অলপ বেছিকৈ কৰে সেই ৰাজনীতিটো বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব বৰঞ্চ তাৰ উল্টা যেটো মানে যেটো গণতান্ত্ৰিক যেটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিটোৰ বটাটো আমি আনিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে non malom so porphan birta mongton pon iksina Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now.
For more information, please contact at the number given on screen. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya na chusir ham tamle ingnisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalong Claret Beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phan kapamada dim. Claret Beauty unisex parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty unisex parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty parlor. Lasinang itong napadari pinpin na humrig mo. Aimi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aimi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi puthot bitalong wangtulo. Tokmoka High Secondary School Patuak Lamalong Theri ni phai Crit Trok anikang sam por phai ke thoma por pen surihini ra Cracer Cap aninkan abaha ke chengsi Ru Samson Singh Ingti under 13 lapen under 17 inter school football championship kam talent han kapang chengpon abita pherang ke pen cut news asai hamalong beta nang pale. Dongmoka Higher Secondary School Pathua Klamalong, Kechengsi, School Kacharlio Somara Tumapan, Kapathua na Paprang Dunang Jipupen, Dongmoka Sport Association at Tumpen Patir Piponsi, Bangso Pathu Pangchengponlo. Dorson Teron Pen Kachapayan Pupen, Kapathua Mailong, DSA Dun Maipu, Borsing Krual Hisarpo, Aman Benche Tongdun. Kechengsi Pathu Ponalong, Carbian Long Morning Star Academy Pen, Bandre Terangpi, English School Ang Bongatumsi, Pathu Ponlo. Bangso along Kadokawe, Terang Krepli, atung Kapathua long cepati dun po. Tere ni pai Claret Trok arni Kapathua sekelang cari dun jiapan Purna Tiso, Bapuram Singnar, Sarip Teron, Lapen, Dil Bahadur Chhatri, atung bensi lang cari dun lo. Ipon puthak hai, mana wai dak alam nang li hin kan thani ta. Ahok pet alam je si pudam ji pulo tang te. Ile tum Karbiang long CM Tuliram rong hang alang li joksi ta me kamat hapon. Karbiang long mate ili tumalong rilong parajo sport culture bate sport ajutang kewan jipu labang so amang kahiman aputhak ke papleng dai mapha
pulo tangte ili tumke or cheng nang ke grassroots mate ha aklong pen atum hanse aprangsi ke or nang la sinon ile tum la dogmoka morning star football academy ahin pen ke patirpi pon la school academy mate school football tournament la sokibi pon sitame ile tum ke bang mia somar mate ki thur mia uve tum mate biege ga somar tum han angsong mate akang tui a platform along ke pale dunji aphan kabori pon lagi siki mepi kan the mate labang so kabori pon se moani si itum aw somar tum mate itum akhe tu India team along mate international team long sitame mo kapathudun loing mate ke pathudun long vek ji labang song thek ili tum isiki thedung ke thek pon long do lase laso putha kalong anutin sitame government pen sitame mante ili tum association pen sitame mante ili tum akhe pen leadership pen sitame labang solong asong tin pen sita kabori dun mate ke chedon dun ke do daing pu bang sineli hin pen waidak pen pu ponik ji lase lason jong si ili tum bori pon bom along ta jong si so kabori pon la tum han jong si non udamang itu mau we kimi mate nang thurmiao somar atuma bangke non horadina kai bangke kangri kangkrang ahor mu bang si kirim pon keong si thek pon lo lase labang su kirim pon jong si kapachikagi mate labang su kepe remo bang kepa vedaji mate itu ma khe itu ma jutang itu ma angbong along mok klardak mate kangtang rak apin pomar mate ari soijang kepa klangji pulodang te laso sport culture mate la grassroots bang ili tum ki otip mate ke pangtang klong ke doek nangji pu alama bang ili tum karbiang long autonomous council cm lapen council group tum sitame mate team sitame team council tum sitame labang so ke matha pondo lase labang so ke matha ponalong ke pa pleng dun ke anoti na karbi abang pu bang pi tum sitame kache to dun mate kache rap dun ke kenang sat pusin ilin pen kudamik ji kardom Lok Sabha kilik aprang Election Commission of India ahin pen kapachini pon ateng hele license ki do atuman tebok head police station along ka hodai dam jiaphan Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahem District Magistrate pen lamtoi ki pipon birta non head jong pherang ke pen birta nangpale Nangkele ji Lok Sabha kilik aprang Karbi Anglong angkang along ta hele license ke do atuman hele lapen hele amukereng tebok head police station along ka hodai dam jiaphan Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahem District Magistrate ahin pen pachini Ada babirta bangke la pansi kang ton pon iklo tumi thakme kurwang thu